आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ लॉकडाउन मरम ओइरगा गुवाहाटी द पंदुना लेरंबदगी nga इम्फाल थोंगनकी मियोइ सिंग अदु कोविड-19 नेगेटिव ओइबदगी होम क्वारंटाइन तौनबा मयुमयुम हलनख्रे मिजोराम दे लाकपा मियोइ मंगा सु होम क्वारंटाइन तौरगनी कोविड-19 वॉरियर सिंगबुंगा सी भारत लाइमीगी सर्विस अमंगी वॉरियर सिंगना लाई साइथेदुना लानमीगी बेन खोंगदुना मसुंग फ्लाई पास पांगथोक्तुना सॉलिडरिटी उठख्रे भारत कोविड-19 कंफर्म केस लिसिंग कुंथ्रा मापन चमापन मरफू लेरे लिसिंग तरा चात्रुक कुंथ्रा हुमदोइना नाबा फदुना नाबा फबगी सांग यामना वांखतले जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर हाइबे थीम दंगसी मालूम के प्रेस निंग तमन मिट पांगथोकली अमसुंग कोविड-19 के तुंगान ब जोन सिंग द केस हियरिंग तौनबगी सना कांगलोनामा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल न फोंख्रे लॉकडाउन मरम ओइरगा गुवाहाटी मणिपुर भवनदा मतम सांगना पंदुना लेरंबदगी nga इम्फाल थुंगनकी मियोइ सिंग अदु कोविड-19 के टेस्ट तौबदा लोइनमक नेगेटिव ओइबदगी होम क्वारंटाइन तौनबा ngasi मयुमयुमदा हलहनख्रे अतोपा मिजोराम दे लाकवे मियोइ मंगा की सु नेगेटिव ओइरे मखोइजु होम क्वारंटाइन तौनबा मयुमदा हलनख्रे मखोइबु क्वारंटाइन रूल्स की मतुंग इना निंगथिना काउंसलिंग तौबा मतुंग हलनखिबनी मरि लेनबा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ना मखोइबु कुपना सेनगनी गुवाहाटी दे प्रोग्राम में मेरपुतरे अदुगी मनुंग निफु मरिगी सैंपल रिम्स टेस्ट तौखिबनी अदुगा गुवाहाटी दगी पुरखिबा मियोइ निफुम दो अमसु मिजोराम गी मियोइ मंगा गी सैंपल ना जेनिम्स टेस्ट तौखिबनी मसी मतंगदा इम्फाल वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर मुतुम बेबेक्सन आकाशवाणी इम्फाल द हाई अनकबगी मोइ फैमिली मेंबर लाए तो अतैगी बस तौर थागी 87 ने गुवाहाटी दे लाकपदो अदो मिजोराम दे लाकप मंगा अमगा योरगा मोइ 92 मणिपुर मसाता कोविड-19 के लॉकडाउन मरम ओइदुना मपान द पंदुना लेरिबा मणिपुर गी मियाम राज्य अस प्रोगनबा सरकार न होनरिबा थौरांग माइ पाहनबा मदि मपान गी लरुगदबा मियाम दु मतौ करमना क्वारंटाइन तौगदि हाबि मतंग द मियाम बु भाब तानमगी थौरमसिंग ngasi थौबाल जिला गी खांगबो अमसुंग संगाई यमफम द पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल गी लमसिंग मखादा नेहरू युवा केंद्र थौबाल ना लेकाई लेकाई क्लब सिंग खुसमनरगा पांगथोकपा मियाम बु भाब तानबगी थौरमसिंग अदुदा मेडिकल एक्सपर्ट सिंग लवा nganki थौरम सिंगदुदा खांगबोक अमसुंग संगाई यमफम ग्राम पंचायत की प्रधान सिंगसु यावखि मरक अष्टा क्वारंटाइन की मतंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंधुना मियाम लुसिंग बसिंग अमदी म्युनिसिपल काउंसिल म्युसिंग मिफम अम पांगथोखरे मिफम अदुदा डीसी थौबाल सभापति ओइखि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उखुल नंगासी मेड इन उखुल मार्क्स हौदोखरे उखुल की एमएलए अल्फ्रेड कांगम आर्थर की थौसिल मखादा पाखतपा थौरांग अदुंगासी उखुल मिनि सेक्रेटरी पांगथोकपा थौरम अमदा श्री आथाना उखुल की डीसी जोसेफ पाउलिन कामसन अमसुंग एसपी वर्ंगम निंगसेन लोइना मियामदा पुथोखि थौरम द श्री आर्थर ना हाई मार्क्स अदु मिपुम खुदिमुना सिजिनबा ngамहनबा अमसुंग थबक फंगनबि खुदोंचाब लहेनबा पुथोकपनी We have so many of our people who are unemployed. The national directive and the international directive by the World Health Organization is such that social distancing and using face masks is the only instrument, I say again and again, that will ensure that 99% of the times you are protected from COVID-19. Sri Arthurna district administration galone na ukhul town de leiriba migrant worker yauna mapangi mi lising amu chahum lomda sana thanaba problem singso yen thokhi lockdown awaba nanglaba miyam da tengmang pibagi pawnga sisu makhata na lakli Manipuri jila da COVID-19 relief committee wangu ahlu makhale kai amadi sandangkong ani na khusam naduna jila asigi tongan ba media house ki pawmi sing da tengmang problem sing yen thokre इंदोपे थौरम मधु WYDO प्लेग्राउंड वांगू द पांगथोखि थौरम दुदा बोरायांग बे ग्राम पंचायत अमसुंग वांगू ग्राम पंचायत के म्यूट सिंगना पाउमी सिंग द नोमगी तंगाई फदब चंगबा पोलम सिंग खुसिननखि कांगपुक्पि जिला के खारम थादोई खुलदा वेब न सपोर्ट तब कम्युनिटी एड कमिटी फॉर कोविड-19 रिलीफ एड ना साना थादब पोलम सिंग यंथोखरे इंदोपे थौरम अदु खारम थादोई यूजेबी स्कूल द पांगथोखि मोरांथम इबोटोमी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट हाइरो उंगंगांग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की खुथांग दा अते राज्य सिंगदा लॉकडाउन थोरप यादना लेरि हाइरो केंद्र की मियोय चामग तरुक सेल की तेंबांग पीखरे मदुगी ममांग दसु ट्रस्ट असन हाइरो केंद्र की इमुंग लिसिंग तरहमदोय कुंथ्रा मरी दा साना थानो पोलम सिंग यंथोकी बलैखरे नोने जिला दा जेलानो फिल्म फोरम अमसुंग फेट हिल बायोटेक की अपन बकांगबु अमना मीडिया की मियोय सिंगलोइना खौपुम प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा सतुना COVID-19 थेंगनबदा मांगजल थारिबा मेडिकल स्टाफ सिंगदा ngarang sana thanaba polam sing yenthokre loinana kangbu aduna changlen amasu sinki
Tweets na Imphal is Cycle Amadi Thawal area the labor Mima Natab Musing the Yum the Sangduna, Satarapasana, Tanabian Topi Thorum, Nasilo Sincre. Tasi Krum de Chatarapa Thoroma the Mu Assembly and Kairomda, seeing Yana Santana Polums in Yantoki. Nasilo Shinbanumita, Special Olympics Athletics gold medalist, Heroes Nandebam Gibasi Kong the labor Yum the Zatuna, Sanatara Polums in Kusinaki. Hari Kakok Makong Development Committee in Palna Tasi kun mga degi Mabli Mandir akoy bidalaiba yung singda batinjak pizabi thorom ama chatharak pa adu ngasi loisin kre paugi marak thatna aten ba break ama Krishna दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal Dagini COVID-19 ki warrior sing bongasi Bharat Army ki service ahong ki warrior sing na sagotpagi thoidokpa saktamam utkre Air Force na COVID-19 hospital da laisai thaki fly pass pangthoki amso lanmi amde navy ki van sing na lanmi ki tongan ba surgi isai khongduna coronavirus ki warrior sing da tawmal khangbu utki navy ki jahaz sing kasi numidang waram dagi mai than ba haukre ahing nongai fawa than gani Laisat aji thenabda police force na thodo hendokpa thawna uliba du ikai khumna boina service ahungi miyuchna Delhi da leba National Police Memorial da lai katki police na honori basing adu ikai khumna duna National Police Memorial da lai jai thaki corona warrior sing bu thakat pi akan ba thorom kaya mathang service ahuna pangthokani haina irai numita Chief of Defence Staff General Bipin Rao na laukthokki bani COVID-19 laichet thenabda kathop golone na singthani ai bathabuk tawgi da ngasi kendra Gृह मंत्री अमित शाह ना कोरोना वॉरियर्स सिंग इकाई खुमना उठख्रे ट्विटर दा थागत पवारोल अमदा श्री शाह ना हाई भारत ना थौना फरबा कोरोना वॉरियर्स सिंग दा सलामी कतली माग ना हाई मोदी सरकार अमसु लेबाक पुमना मखोगी दमक लेपली कोरोना ना सिंगना रगली असि खुदुंग साबरम दा ओंथोक तना इखोइना लेबाक असिबु कोरोना दगी नाथोहन बताई हाई की केंद्र की हकसे में डॉक्टर हर्षवर्धन हाईरी डिफेंस फोर्स सिंगना कोविड वॉरियर्स सिंगना ngasi amato ena sagotpagi thoidokwa thawong ama utkiba asina leibaki mafam pumnamakta laidiba Bharat macha singda sakti yamna hengat halle magna hai डिफेंस फोर्स सिंग thoidokwa thawong asina maling laichet ajibu thengnabada Bharat macha pumnam amato oina punsil halle Bharat ta COVID-19 confirm case lesing ni furom yaure hoju fawda confirm case lesing kuthra mapan samapan marfu leire lesing tara chatruk kunthra homdoina nawa fare punna mi lising amaga sahum amalaina astegi laikhidre aduga hoji mi lising kunipan niputaruk layengli leibang asta COVID-19 naramadi phagalapki sangsada kuntaruk dasmik taruk mga yaure haksel mantrale na waro lamadhai laina asit thingnaba amsung laksinaba kendra sarkar na raija masung union territory singa punna thorang kya lokhatle thorang sing adu sangna na yengsili amasung khwaidi wangba thakta matam oina review tawri Maragasta Indian Council of Medical Research ICMR na hairi hauju phawda sarkar amasung lanai laboratory kya na sample laktara lesing ni putaruk samri yankai COVID-19 ki test taukre ICMR na COVID-19 test taunbi khudong chaw hengat hanaba sarkar gi amasung lanai gi laboratory kaya amasu test taunbi ayaba pire hauji ki oina sarkar gi laboratory chahum tara amasu lanai laboratory sen samga tara mathoida COVID-19 test taunaba ayaba pikre COVID-19 lockdown ani suba tangkak ngasi losin mani mitesu lockdown amasung karpi thuka bising phagatuna fine tawba leptri Thawbal jila ki tongan police station tar una konba mafam singda ngasi curfew um su lockdown thuka mioi samnga amasung gari chahum taru phagatuna lupa lising kunthra nipan chamri kunthra fine tawhan ki COVID-19 sandorapati Kendriya Gृह मंत्रालय चना कानून मतुंग इना इंस्टीट्यूशन कैमरम थिंदुना लैरे अदुबु अवाबा ताराबा नुपी सिंग इमुंग मनुंग हिंसागी अवाबा नांगलाबा नुपी सिंग दबक तमिंगलोंगी वन स्टॉप सेंटर पुंकुन मरी सुपना हांगनी अमसुंग काउंसलिंग तौगनी हाइना डेपुटी कमिश्नर तमिंगलोंग ऑर्डर अमना हाइरी A School of Women's College Nambolna Sinba online essay competition अमसुंग ऑनलाइन रिटर्न क्विज के फोर लाख थोकले इसे द DM College of Arts के मोरंगथेम अमरजीत सिंह नामसुंग रिटर्न क्विज द A School of Women's College के नंगमाइरकपम सैरोना चनु नमको ओइख्रे
Manipur ki mahirosing da sel isang daba mahi masing tamnabigi polam sing yum da tinabigi damak mahikol F na ngasi mahikol store hawdokre. Impal East ki wangkay ayang palit laiba mahikol office ta pangtok patharumam bada store sa hangdokibani. 132 kV double circuit Impal Inthakong line tingadabana 11 kV oinam feeder dagi mai pirima phamsing hayeng amso hangsit numit khudingi ayupung nipan dagi nungthil pung mari phawba mai mut kani haina Manipur State Power Company Limited ki cherolamana hairi. Akasbani Impal dagi pau tabiri. Ngasi asi malam ki press kining tamba numit ni kumsi sahi oinadi malam pumbuda COVID-19 ki laichat laibana numit palana sigi team journalism without fear or favor highways na oiri. Malam ki press kining tamba numit tapiba paujel amada siksa mantri thoksom Radhe Syam na hai press highways akhoi pungnamaki mit nakong oiri bani. Sri Radhe Syam na hai press na akiba muso achar mirai naidana thabak tawi. Masinani press po ganatantragi marishuba yumbi ni hai divasi. Mark na hai executive legislature amaso judiciary na yobungam da bama phamda miwe bigwa khalon galoine na thabak tawribasi press ni press na thabak tawriba maru upang pumna mangna akiba laitana amasung achani miran naidana leptana thabak tawkhigani haina mahangna thajaba phongdokli numit sida piba paujilam da kendra information amaso broadcasting mantri Prakash Javadekar na hai bharata media sima pung phananing tamba phangli Mark na hai miyam da ipau piba musung miyam bhap tahana ba media ge sakti lei UN के Secretary General Antonio Guterres na hai COVID-19 laisa sandokli basida press na asumada yumpham oiba amasung nainaraba amadi scientific oiba pau piduna laina asigi antidote oiri. COVID-19 gi green, orange amasu red zone singda casing hearing tanobi anobachana kanlon ama Central Administrative Tribunal na phongkre. Green zone de laiba bench natraga court singna social distancing ngak pa haiba Griha Mantralagi sana pathak ngana thabak tawgani. Red amaso orange zone singdadi athuba casing email gi khuthangda thaba yagani thorangasi metra tre phabu chathagani Uttar Pradesh migrant labor sing purak ahan ba khana rail gari ngasi Lucknow da thungkhre Rajya Sarkar na sing rail gari masing hena chelhana ba mari lena official sing wari sanari Maharashtra ki Nasik tagi sinmi chani paniputre puba ahan rail gari adu ngasi ayuk Lucknow da thungkhibani medical checkup toroba tungda sinmi sing adu bas kunthra da magi Popham jila sing da thinkhre Jammu Kashmir ki awang thangba Kashmir Kubar jila ki khungang amada security force na sound operation chathabada terrorist ani hatle operation adu da landmi colonel ama amasu major ama yauna security ki mioi manga site oikhi thaudu odi matang da ngaksel mantri Rajnath Singh na hai Jammu Kashmir ki Handwara da landmi amsu security ki mioi sing laikhidabadu yamna thamoi sokna nungai tani ngai ni ngaksel mantri na laikhidaba landmi amasu security mioi sing adu saran sele kaladun hai Bharat na thauna farba se sing asigi imung manung gi damak lepli All India Radio ki News Services Division Lol ani da sandokpa live phone in program dangasi COVID-19 ngamaram da kanane na ba amatahan gani tharomadu da Sabdajang Hospital ki senior physician Dr. MK Sansharuk yagani miyamna toll free telephone number 1800115767 da wahang hanglakpa yagani tharomasing asi numidang pung mapamin kun mga dagi FM Gold channel amso atay frequency sing da tawa fangani Pradhanmantri Narendra Modi na Bharatiya growth khongjilangsil hanaba financial sector amasung yaifa thorangi matangda moroibi mifam ama pangthokre Selthu Mantri Nirmala Sitaraman amasung official sing yawi mifam aduda tongan ba lalong kya kumna khanakhi Rail Mantralay na hairi Rajya Sarkar sing hajirak matung ina tongan phamda 15 lairiba sinmi laikhroma lakpa mi lamkoiba lakpa sing amsung mairo sing thinaba khanaba rail gari khara cheli adumoinamak atai passenger rail gari singdi sen khiroi haujik aroibada maroiba pau amuk hana Lockdown maram orega Guwahati da 15 lairambadagi ngang Imphal thonglakiba miwi sing adu COVID-19 negative oibidagi home quarantine tawna ba mayum halan kre Mizoram dagi lakpa miwi manga su home quarantine tawragani COVID-19 gi warrior sing bungasi Bharat Army gi service ahungi warrior sing na lai chaithaduna landmi gi ben khongduna masung fly pass pangthokduna solidarity utkre Bharat ta COVID-19 confirm case lising kunthra mapan marfu leire lising tara chatruk kunthra humdoina naba faduna naba phabagi sang yamna wangkhatle journalism without fear or favor haiba thimdangasi malemgi press kining tamnumit pangthokli amashung COVID-19 ki tongan ba zone singda case hearing tawnobigi sana kanglon ama Central Administrative Tribunal phone